bazar thlir tu te chibai ule August ni riat sang ni som ni pathum thole ni a Manipur boina chungchanga thu thar sang kuki zo MLA ten Imphal an kalngam lo thu te mera pai bi te malak zel dan te Supreme Court in ma alak chho dan te ba ka Rahul Gandhi an Lok Sabha MP ani na chunjom le tak thu te kan soidon ani Manipur Assembly session chu tun thla ni som ni pakhat hian ko ani a kuki zo MLA te chuan Manipur a boina chuak me ka wangin session mang tura Imphal khopui kalan ngam lova heti lai hen meitei Paul lian ber ko komi chuan kuki zo MLA te hi session mang tura an kal du tak tak ani chuan an himna an ngai tu sakang ti an tiama chuti lai chuan ko komi hian session a hian kang mi ten ro rel na san ngiat chu lungrual tak an hnol turin an phut ti an soithung lamka BJP MLA LM Khau te chuan Manipura dan le thupek ken ko na din hun ngai tu le Manipura boina chuak me ka wang hian katan chuan session lo tura tel hi thil theilawani ti in phone manga ama betu PTI correspondent ashila ro rel na san ngiat chungchang soiho tumna lo wangin kuki zomi mar MLA te chuan session hi an kal lo vekarin thu soibok Manipur Assembly MLA somruk omna hian kuki zo MLA som an meka hengzinga pasari ju BJP an nia Kuki People's Alliance MLA pahnile Independent MLA pakhat ombok Kuki People's Alliance KPA President Tongmang Haukip po in PTI zo na changin Imphal khopuya nge hian BJP MLA Vungjagin Valte Thanlon bial tu chu na takin kutthla kania tuna damdoi na enkol me kania chu wangin kan MLA titan Imphal azin hi a himlowani atia State Sarkar le Sarkar laipu in ro manna fel taksiamin MLA te himna tura ma an lani chawin kuki zo MLA ten session antil thayang atibok Manipur Assembly session a hian kuki zo MLA te antel lawani chuan thathum chung o buaina ommek chinfel dan tur chungchanga thumum le omjeneyan rel chu abei omlo ni in mithiam te chuan an ngaya talan tongin kuki pol sang kuki inpi Manipur Kuki Students Organization Kuki Chiefs Association le Kuki Women Union te chuan an MLA te chu session mang tura Imphal khopui kal lo turin an lo hriat tir to ani heti lai hian naga tlom ngai pol lian le chaktak naga ho chuan naga MLA som te chu tun thla ni som ni pakhata assembly session hi tel lo turin an hriat tira Manipur Sarkar chuan naga pol te nena in biak na ne du lo wangin Sarkar thopui lo turin an MLA te an hrilani BJP MLA LM Khau te chuan kuki zo mi puiten an pomthei politics a in remna omani lo chuan Manipura boina hi tun maya chuan chin felani karing lo kuki zo namte thil phu thi Sarkar lai pui hna po hriat tirani to atia kuki zo MLA som te hian Sarkar lai pui hna kuki zo te chen na chin chu in rel bol na san ne siam turangen na chu ziakin an lo thlen to a heti lai hian kuki hruai tu BJP MLA Paulian Lal Haukip chuan Manipur boina chinfel dan thaber chu Manipur state hi UT pathuma thenani atia hetianga ti ani lo chuan engtika ma in rem na tuan tling om theilawang alo ti ve thung ani Coordinating Committee on Manipur Integrity meitei por sang inzom khom na pol lian tak ko komi chuan hetianga ro rel na san siam hi an do tlat ti an soya Tuntum Assembly session a hian ro rel na san phu na du lo zong hian resolution siam ngai ni se anti ve thungani kokomi thupuang tu khurai jam athoba chuan Manipur state tension na rimrim hi lungrual taka do nga yani a Sarkar lai pui po in dan lova lo lu ru tele ruihlo manga sum don na laka hian in do na puang turani atia kuki zo MLA te chungchang soin athoba chuan anron kal du tak tak ani phot chuan an sahim na kan ngai tu sakang atibok kokomi hian kuki tam tak hi Myanmar ramatanga dan lova pem lu tan ni an tia kuki zo nam omna khotam tak te chuan popi huan an nei an tiboka hei hi fin fiana ala lo thungani nimin khan Imphal khopuya hian meitei nu ho pol mera pai bi te chuan Assam Rifles te chu Manipur boina laya an duty na tanga lak chu phutin mun sang alung oilo nan lan tir meitei meichia meicher keng tu te tian soithin mera pai bi te hian Imphal mun sang a chuak khomin lung oilo nan lan tira
Assam Rifles te chu Manipur boina nun rong taka che an puwa an state atanga lak chu an phuta kongpui an dangani mera paibi te hian Imphal West District a kong an danga Bisnupur le Churachandpur District pan na kong tidim rota kongpui an dang boka Imphal West District a hian Kuakeithel Uripok le Singjamaya te an thut khom baka Imphal East District a angom leikai le Khuraya te an thu khom boka Bisnupura Thobala po helung oilo na lantir na hi zomin kothera an chuak khom bok ani mera paibi te chuan Assam Rifles te hian meitei ten tran lova meitei mi pui te laka nun ron na an lantir cham chia finfiana po a omani anti nimin khan Supreme Court chuan Manipur boina wanga harsana tok tu te hna tranpui na le zang na dum na pek dan en fia turin High Court Judge Lui meche pathum omna committee adina Manipur boina dan bo chia che na chui me kani dan en fia turin Maharashtra Police ho tu hlui Dattatreya Patsal Gikar arwat tharbok Supreme Court chuan mi puiten dan ro rel na arin na an nga theina turin thilom dan chiang taka en fia renga tum thu a puang boka meche pathum telna committee hian thunei tu dang te hna report pelovin Supreme Court a report pe turin hriat tir an ni bok nimina Supreme Court bench a hian Chief Justice D.Y. Chandrachud hovin ro rel ani a committee an din thara hian Jammu and Kashmir High Court Chief Justice Lui Gita Mittal chu ho tu bera ruatin Bombay High Court Judge Lui Shalini P. Joshi le Delhi High Court Judge Lui Assam Menon te chu member an ni a anni hi relief camp sang an kalanga thilom dan mit nge yan mu te chu Supreme Court a report an pedon ani heti la hian Supreme Court chuan FIR an don zinga som pakhat chu CBI chui turin an thona heng thu boi chui tur CBI team a hian state sang deputy SP chinchung lam te chu deputation in lak tur ati boka India Rama Court ro rel na sang ber Supreme Court hian Manipur boina chungchanga chuina hian ati mai lo hle ni in alang nimin thil thleng langsar tak pakhat chu Indian National Congress roi tu Rahul Gandhi Lok Sabha MP atana lak lu ni le tak thu kha aniang nimin khan Lok Sabha Secretariat chuan Rahul Gandhi chu Member of Parliament ani le tak thu hi thu chu siamin an tar langa Supreme Court thu pek angin Rahul Gandhi MP atanga ban ani na chu court ro rel na dang puan le ni ma chuan man ani to don lawani anti bazara po kan ron tar lan to angin kumsang ni le som pakua Lok Sabha in Thandon Khan Kolar Karnataka a campaign ani na Rahul Gandhi hian ingatinge rugru Nirav Modi Lalit Modi le Narendra Modi ti te hian an hming topa Modi ti an nei vek mai le ti soitela hemi wanghen Gujarata BJP MLA Purnesh Modi chuan Rahul Gandhi hian Modi community te hminga ti hliawani ti in kota azwal kova Modi ti hming pu tam tak an oma Modi community zongjong hi rugru le miswalan ni vekem ni Rahul Gandhi hian Modi community zongjong keima telin min pu hming chiani atia hunrei tak kota hemi chungchang hi soyani hnuwa Surat ko chuan Rahul Gandhi hi thiam lo chantirin kumhni chung lungina tang tur le chengsin khat sanga choi turin a chung thu rel saka anhuwa bela achu le ko ro rel na chu ko sang zo ka khin phal sakani a kumhni chung tang tura ko tin a chung thu rel awang hian MP atangin chol tir ani boka karma sa khan Supreme Court chuan Rahul Gandhi an Gujarat High Court a khin na rel felani ma chuan court niam jok thu pek chu man ri lo turin na rela kumin mars ni somni pali atanga MP ani na hli sak ani hnu thali aliam hnu Rahul Gandhi chu Lok Sabha MP ani le tani bazari lo thira wangin kan lo me